Assalamu alaikum mekendештер. Бүгүн 8-сентябрь. Кечки курс валюта биржаларын сиздерге көрсөтүп беребиз. Курстар акырындыктан көтөрүлө баштады. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Алдыдагы курстарды көрөбүз. 1.330 рубль, 83 евро, 83 доллар. 83 доллар, 83.30 евро, 1.33 рубль. Кайнар 83 доллар, 83.50 евро, 1.330 рубль. 83 доллар, 83 евро, 1.33 рубль. 83 доллар, 83.50 евро, 1.33 рубль. 83 доллар, 83.50 евро, 1.330 рубль. 83 доллар, 83 доллар, 1.320 рубль. 83 доллар, 83 евро, 1.328 рубль. Люкс 83 доллар, 83 евро, 1.33 рубль. Адлет 83 доллар, 83 евро, 1.328 рубль.